Deme nous lopo e je gamemo bon mina endo mo e masoto e de sito o game mi to hodo to fire din bon mina endo e gbe ba si azan fo ton kun awe to awe sun pe fo ko nu kun atonto mi tinte ton bon o jirawe ma e wa agba mi ton jito afonu e gbere mina ze to me na mi bonado na mi ro l'informateur ou eto ohun mo kan ton dona mi bo kan bebe ton do koklo jono ji boto dido o deme nous lopo din o e je ponozon atole sin alome boto dido arokoro mro yo de no o kanji bono yi gbena yeni sodo yi o ganso mesire o nuwe je godo na ye jinbo o wewe jina sole bene info bo wo eto di do mro ye me ponozo wa to o militaire do popo gban we je gango do podo o gbeto pa do popo fini lo we eno arokoro wo miramoro o fraternité wo ewa wule oye o honorable o boketon podo Angela Kweja ton podo o file bodo ponozo wa tole ye yiro emi awele boto o ho cambio yi bon o matinal ou enawa gosuna edo honorable bokedio o hozo da o mewe etinte bo wa kan veve etondo o wewe jido wenwena yena jamba somi eyin o demele ton podo o kanogan le ton poro yema abomo o ye mede pepe ton eyin o tohoro gbe UPR poro o be ton poto o we mandi décryptage info o wa kikan veve tondo o wewe ji do molo akwe nayi olivi gban to o akwe eyin euro neme uweye mo na o beneto bon mi to sofle le potentiel ou ewa to di do molo de ye wu o Richard Gabe gbede gboro e mayon pari yo de wa adaka mo kotole wele na eto dido de wa adaka re gbon e wa lebla nu somo matin libre e wa de oye Patrice Talon tondo o file boto atoki kan o yu etondo wewe dido mo lo Patrice Talon o gan o akontaton ou eto ifo bon libération ou sou papa e wa akwe o livi gban deni euro toro eji wosuwa ji boswa de oye honorable boketon do file bodo honorable boke sumaila file te din o pono lesin alome we ete bon mi to so fine jakpata o wa to dido somi hora mi pata de o tito e hak basi pata eyin o somi o de na ba ikonto o vodide kwenu edo tino bolo ye mana so ba ifan ba ye na do fu jo le kere bon le pays émergent ou minado klitana egbeton minamoro ou ewade oye dakpe sosu ton do o file bon ewa kekan dakpe sosu no moto bibemede ton we bon eyin o demenu de mere mo ya o mo nukunje ego bon minado na mi kondo molo o kojira wi male popo wata yetinto agbanji yin o pon yawe bon minaso mo yeto o kaleji dide miro mi podo to alonu dinto o madame atusi o gonule ko papataji me wana mi ton vigile patel edo eso